Ghana for or see how to praise and how to condemn. And Ghana Standard Board, a coaching for or we use fake materials. I didn't mattress man for no. No. Go. Kwadwo Nkansah jete no hoso ono ne mattress a wato a ne boarding also okwa kwatwa hwe adekwa ehyem na ono so da ne ho nye ne yi otwa mattress ne peni hu se ei mesi wudu hudi a koso atwa fom no twambe hwe bi de na ba twa no eni na obi tise Kwadwo Nkansah Lilwin etimi a kire se niam ye da so ni na Ghana for montimi am na ba so yeti kromo a ma mattress company assign Kwadwo Nkansah Lilwin asanye boni ba ye na mo kan ye no na papa ba ye monka. It's all about Angie's Boat TV. All right, it's Showbiz about Angie's Boat Multimedia. Me the fresh boy Papa J. And ne Sunday. Into me Showbiz happy Sunday. Na me catch you say afi e na wo hwe me a try say obe subscribe, obe share, na afi wa like. Na wa hwe be a notification bell na da no. Fa won sa boso automatically video bia e be drop e wa ha bia won sa e betumi aka bi na won so wa share na also the entertain or home. Me chill bia say wo hwe me be bia wo bia America for UK for Germany for France for Spain for Italy for so Kosovo or Scotland or be bia wo bia no nyankopon enka ma me chia me chairman baako me manager me CEO baako ewo Scotland Scotland ma me chia no Mr. Brown me bia wo bia no me chia nyame enhia pa na me sanso enchia Angie's nyankopon enka onhia pa me Papa J managers din na me dia to dwane na me managers ni nyina nyame enhia mo pa mo bo adwuma papa mo bo adwuma from behind the scene nyame enhia mo nyina betene me no ba be din komo bi me ne wo be din komo na me ne wo be di no me nkasa nwie no obete mase na wo hu asema me pese me ka no na wo hu ni pa. It's about time Ghana ha ho e wo say ye hu obia anyhow ositie se papa ba wo say ye kan bone ba wo say ye kan se ye ne sa e beboa ama industry no apagya akonanim se onua ya ade na sa ade na oyeye no se ne enye na wo sikan de den no sa na oye na se eye nso so a oso bo na ba so fa na ba so body ma no se what you say se no wo ya wo show red card no sa ena wo se wo ye dey wo sa show green card e de ekire wo nua but before se me come asem no so no movie bia drop it e wo ye movie home YouTube channel a twa movie bia movie na no dey title no the journey to the west okay shefo Satan na ye nkwara na ye tete nkofo mpumum na ye hwe sa Chinese movie no shefo baje shefo baje any monkey no na mo rem no na mo kwa no shefo no movie home etwa movie ni bi wo Ghana ha ano de na efe brutal semino kasa se wo movie home YouTube channel no so a trailer na da ho ko ne ko hwe bi na shefo na wo no ni pakro shefo na wo no checheku na nya movie ya menim se checheku se checheku timi tu fa wiem no ba be si wo o kire powers nyina very nice movie A Journey to the West movie home TV YouTube chenchina twa wo movie ekua kumase wo movie checheku movie stars bebre odi amono movie na fe o say comfort colleague eso movie ni movie chinchina twa movie e do hwa movie no na me dey to screen so no eno na uguso a o hwe no we movie home aba very powerful movie ano den kama papa kama pa etino yenhwe movie no except ne kakra bi ye bape me de menkomo no toa so de amao na ne nkomo na me de ba no ano den na mawie no ubohu se wo me ne umi anu nyina edu time bi a ye moa ye ho ma adwuma no enkorenim yenhwe Journey to the West checheku chinchina try kala ekua kumase ena fe comfort colleague action na no dey yenhwe kakra ne yemre se bape fire so microphone so guys see eh you never be man
So the okan opache say is kaukoi obema eye nana eye empono nko a etu na dachi nchirima bi ba tie na mbodi ya chire wo mo e ya sam kase na ama die nana no e ka chire me ne se ko prince ya sam ka se fa fa hu die fa hu credit me ne Bimrameti, Kofu Payapie, Pimpin Bequatre, and Nebeyege, and Nebeyege, and Nebeyege, and Nebeyege. That is the movie na make one say. It's called movie home. Oh YouTube. Ne ko hwe bi. Ho na movie no nyina ye de eba beto ama onya bia hwe. Quick one, ye rem. Share Ghana on. Ade ba come who Ghana for so ni say. Ghana for o see esua how to praise and how to condemn. But ye pe condemn no more. Echem praises. Ye pe condemn more echem praises. Papa J, because na dey na all car won't even go straight to the point, you know. May go straight to the point. But me person me chem say, ye onipa bebre wo krom ha. Omutumi do ma no ka asem enko ba bia. Even stars in celebrities, you know, ye bebre wo ho no ma omudi ma no ka asem a enko ba bia. Anyway, bi musu ho no ma asem ko na wo kan ye no. Ono kwada no betum pe na agibum na ye hey. Because nyame adoma chede no obia ne de odema no. Obi bo onyum bi. Osma adoma chede ne gu ahodo. Obia ne ne de. Obia ne ne de. Ni Awurade di ama no. Obi de ye nyum to. Obi de ye nsempaka se de mi ye. Obi de ye diye. Obi de ye ball bo. Obia ne ne de. Obia ne ne de. Obia ne ne de. Awurade di ama no. Enti obia woni de. Asema mika kosi se. Yeti kromo ha. Ena Kwadwo Nkansah Lilwin, chairman. Ena Kwadwo Nkansah Lilwin. Ebe ye video. Ena oka se O2 Indigo. Oka ho bi. Be hwede mo ye. Ghana for bia be kan bi. Obia be kan bi. Obia kan bi. Amanfo se oye ni bre. Ebi se oye hoya. Ebi se ompeni peye. Ebi se onye sei. What I say? Mo kaya master mo gusuka. Matrasi din. Ena me de me sa gu me ho sei. Ana mahwa kobe 4-5 days ni. Kwadwo Nkansah abra ye chi China fo a omoye mattress. Edi rubber share mattress mu. Na Ghana fo da mattress so ene obehye obi na ni mu achia. Obehye obi ose misisi. Obehye ose madanya ne ya me kon pa, me kon ya me ya madam me kon so. Obehye obi ose ene de me jonku ya me ya o. Minuma de kro. Mi fom ya me da so minu obi a wotu afri ni fom so no da fom. Bet me actual man bi kuma wood movie industry mu. Wada kunyemu over 20 years abranim pesiwo. Oboy siki wada ene na me yisa siki to ato abonten. Oboy siki mattress ya semba e. Oboy siki Papa J. Me mattress. Mada kunyemu kobe 20 years abranim pesiwo. So oboy aden. O se me den pa aden. Ene mattress aba oda so na wo mfe. Oda so na wachi. Oda so na wa hai. Wada akunyem do no train one ni bi. Oso wada so bisa for 20 years. I'm say oh boy. No nya wo wa we de. Oso nya wo wa no pa oda mpa no so. Ma no de akunyem no oda we okay. Because of say mattress na aba na enye no e bon kofo yare esen kofo e ma obi na mana wa chia no. Emra Ghana Standard Board ekochi nkrofo a omo use fake materials e de mattress man nkrofo no. Kwadwo Nkansah jete no ho so
ono ne mattress a wato a ne boarding oso okwa akotwa ahwe adekwa hyem na ono so da ne ho nye ne yie otwa mattress ne peni hu se ei se nyina ne me da so ni ebi da sere so esere ene de ahyehyɛ ade mu ne ya kata ho kama na okokoto 3000 ebi to 6000 ebi to 5000 2000 dia efu kra ya bia 3000 mattress 12 inches 16 inches ni ade ne body de enso be ko ne ewura entomago ene ya package de foam kakra fa ho Kwadwo Nkansah jeto no ho so etwa ne mattress e mama fo say ei say ye to ne ma fo ene physiotherapy na amanfo ko what I say amanfo refi budompe ya da ya chikra refi oh kai amanfo ebre spinal cord amanfo spinal cord echia ukotwa x-ray a bonso be spinal cord ekose na ne konso kose ni nyina ja mattress fo a ye da so e wo krom ha na obi ti se Kwadwo Nkansah Lilwin etimi a kire se niam ye da so ni na Ghana fo montimi amma na baso se Kwadwo wa boy hwa amanfo twa mattress ene niam ankofo de da so ye ti krom ha ema mattress company asan Kwadwo Nkansah Lilwin onka se mum promote o ba se ne bone ba ye na mo kan ye no anna papa ba ye munka oh Lilwin ya sign no as brand ambassador fekeke because okay bone no all the media houses munyina mafa bi all the YouTube channels munyina mu yusu bi okay samba ko a e ba bonte no enkoma meni ni diye mu obi afa bi after I'm talking to you now I'm not for gusu kan wasem but what sign deal eye ni monyam deal a e de ahoto be break Ghana for e be sa Ghana for yare da form papa so na emmo ni pedua enti royal form assign menya advert e royal form but for the sake of Kwadwo Nkansah nti e na make us asem we your media houses won krom ha like echo indigo obi aka wasem promote one person me papa J me jira me na so e promote adwuma ne bebre a che obi a Ghana obi ntimi ka tebe se o promote like adwuma chen me otu obi ro ka so promote chen me media houses a mo pick story na mo bashi Kwadwo Nkansah Lilwin no mo hwan e ne promote adwuma ne bi e ma mo ba Kwadwo be ka ye pe e ne mo fa e de ye story e react e bi ye na nopa e ye ne wia e ye ne umre nemum oya de papa na be boa ye maame mo da ma kire so mo sisi ya mo ya no eno de mo nka wasem eno de mo nka wasem what I say eno de mo nka wasem eno de mo nka wasem nemum obeye ade a mo se eye bone ne de see how a maka wasem ka it tells you say Ghana yem peja yem moye nuano de bia no ye pe bone ena eden amaye ho wasan di we aya de papa be boa Ghana ese okoto form obe make sure say o to form papa ahwe form na ehye mu no say ye good ana say ye bad obe hwe sa nyama ni nyina betenei mu hwe na mu nkasa Kwadwo wa boa ye wo bi ye ni ye tisika to ene amanfo di product enye ba market e to ma Ghana fo e to di obi nima de kwa ye de ye drinks ahodo ba ye nyu obi na o chese ade we ya munum enye anade we ya wo fa enye papa ni nie yusu papa na e ke bebo ye nyina na nso so obi ani ho be yesa na obi ti bi nya bold nya akoma e jare brand to ho e fight is a Ghana for ye nyina ye bre hu se mu tisika to ade mo bre enti no men koto ade we bi we na me hu se eye papa me ma ko de me nsa som e de me sen so ma tim e hu se ade no papa ni mo sesei na mo condemn nipa no papa na ba mo nsan sha senka wa ya de mo hu se this time ko to fom mo se mehwe mattress no hu se e fom ne hyem fom ne kura hyem na te sen e be boa me e moa me ansa na mato eno ne ade wo se mo hwe na mo ka wo se na mo promote o me ni when was the last time o dwene ho ko kwa se me fom ma me da so kra no ma me nkotwa na me hwe ade esem e bi ye body haban e bi ye sre
ewura green grass na da ne etwetwe ne de ahyem na nkofo da so wo da so na e wo sori kwa adwuma what I say enti no nipa ne ya de na se enya oye de yen so a mo na ba so na munjai sa de bia no condemnation negative news ne ba na mo so mu gidi na mo de ko ba positive ne ba ene de mo mfa nya hwe positive ne ba ene de mo mfa nya hwe ene me hyere pa na me ba ye se ma hwe di chairman ma hwe di obia nya na dwen se ade na nipa na ya wo bie yani ebie ya so na o me hu se ade we enye man ko ho no ye se eno de enye ye nka ho asem ne mu bone na kakra na obeka ye no na mo gira so aka me hu any media house bi mpo ana any writer bi pa ka se Kwadwo Nkansah Lilwin assign ambassadorial deal e de ama eye royal foam se oye ambassador e de promote aboa ni nyina chi no wasan fight 20% ni sika ye de ama no a ye de assign no o se omomfa nti so okoto bia ye nti so 20% o sika no kwa wansan anya hwe o o se de mode ma me no momfa nye contract Emma Ghana for a ebeto foam ni bi omo twa omo foam a foam na say no oba ye ma 20% discount ne fa tobi ne fa ko enti nipa wei body be na waye me nkasam emma no ma me tenase na me dwene me hu a me hu ne say no ase Ghana for tata no dodo Ghana for tata no dodo what I say Ghana for tata dodo e be si e ba ya nam se no management team and the frames papa J as I dey ekoso yi say nete am say yes ampa no crap no mo dey adwene ba say content we yen kache Ghana for say yen so import ade papa support good thing say mo support bad thing ba mo man trend no say na good thing ba mo man kosa shame on all the media houses moi boni ba ya mo forward ye no shame on you all because papa ba mo ntimi ampushi mo kaya eno ye ni bre eno ye hantan eno ye say sa na wasa so ya de ye papa no so no de na mo ka Bible no na chema ka no so nu kwade ene wo tenene eno na ye wo nkwa nipa mpe no kre sa na tie bebia o ka boni kodu ye no ka no kre man ntra ho eno ni nyame adwuma na me chema ka no wa kire no eno ni nyame adwuma what does chema general what's up asofo nka no kre obi anka no kre during the time of Christ time yeah policy for ya hemfo obi a omo di omo gina yes omo hwe so boma ye enso so ehwe de oman ne ko and in the book of 1 Corinthians chapter 6 was the date na so betu unu yete na be kwa chaba ka ba mu kran kai o de wa de ne to ba bi da ba ha ka ba me de yes yes I want for the bubu yase atai manye ni ye that's all problem is say there the prosecution yeah ko he what you say chama me wiye no ma ba ho de edi nkobo what you say enti ena me ka do me chama bi gyan machi and somehow all can who say nipa boni aba nipa trim nipa pe nipa down for nipa mpeni nua ye na say ne onua na ene oye ma wo so onya bi hwe na onya bi sire no o chena bi so ontimi anya biom a ukode say let's support our own. This is who we have. Sankofo omwane ewo omwane we industry from day one ekuta ya babesi ne omunsi le betimi agina omo platform so fight for niam bi e de amaye me no mienu ye kokan ko bia but omo de omo ano omo face amanfo follow omo enti bi omo be ye bia no ebeko oka kire me say e wo se Ghana aba eyusu no na ade bia enkoye oman mu ye de omo ye a se no twa form ne ekoye no saa na se bibini na aban ni pese odi tudwa se bibini na se company pese odi tudwa enam no so na so odi tudwa e be attention abaso more but the Ghana force there be crucify him but why the papa no so mo ka de ne fa ho o ka bi wan ka bi o na so okoka abone ne de wa gina so aka wa sign ambassadorial dealer ebo man nkofo a mo da phone so no mo nya yare amanfo mo sisi chia amanfo de bi o spinal cord enya problem ne honam ye ne ya okọ adwuma kwa so obekọ no mattress so ko so problem ni bi ene wo say we de eye foam papa enti koto royal foam ni bi na use eno so no mo mpesa baka wanse because okoka we say aye ono wakọ sign o deal me de menka wanse menye de wakọ sign the deal ka wanse menye de enso ka asem ba ko a wo feel say no de wan kan ye ni de okfa wo ka wanse ene okaka no so ye de o kan so ye den
Okay, no so then. Yes, yes. Because yentiminka niame koso o man we need brave people to come out and talk about it. And o man Ghana essay because ya tran ho ehwe ha ama niama koso e wo man num enti yentiminka obi asuro obi anye bold so ba bonti aba ka se ade we enye o men kokoto o se men koto fo we bi o na enye men koto de enye o kan ye enso ne obi ani bold embeka what obi na ka no so wada form so nya stroke pen uni so nya japade what to form o yare ya doko office hospital ya koya say yes what him so achia 40,000 chairman nkomo we de nka nkomo we ase ka na nya me ya umpeso be bamtia what you say e be ha dwene enya je mate wase pa what you say nyame ni pa ba ko ne ka so onu mattress bi okoda so oda mattress no afa na chi ne kon oko hospital wa boka 40,000 cedis enso angosi hwia me nya mattress ana oda so na obi ada roma enya mattress hunim de na otwe mattress na so ma me hwa de kweshem na ye nyina ye mfa ye hu de ye koto ene de enya mose ene de mumfi na mum de asai no de waka ho asema eno no mufi se enye papa no eno na mufi se mo befa na ma promote na no kwa no ka bone wanka bone a part of the game me kasa me hu tin fifre nyene bibia o ba matase hu se no da bi Ghana de we ya kai hododo ade ne ya kai ho it's about time we see how to promote condemn no doso enti se we papa ba yenka bone ba yenka stop condemning Kwadwo Nkansah Lilwin no we papa ni bi form na wakoto wasan deal no wo hu se form no rubber shem no ukotwa wo de hu se se enwura na shem no ukotwa wo de hu se da bi se tabo bi na shem na de ade afa ho no ene wo koto a wo be very careful so obi so di bibi ba na te sa bia obo se no Ghana for this time the money ate obo hu se ade no say me obeto kwa re obetwa ansa na obeto enti no ma menye ne papa preko that is what we are talking about me Nkansah bebre medin the fresh boy Papa J ene me ba say me ba beka Kwadwo Nkansah ne ma papa o ye ni bi na monhwe ne promote na mmoa ama bibia enkoso emfa emayo. Thank you for watching. Nyame mo ye onyina ho ban na onye ekese beda mase pa inshira ka obia. Bye bye.